Kurumirira kuihura gwa kaburi ka muingi mwena wa Magina Rari Kiambu, riu aikari marahinyiriria thirikari ya Kiambu gutacukiria makinya andu aria mahahamite gicunji kimwe kia mugunda ucio narua hatari kuria maregu. Makiaria hindi ya mucemanio wa muingi niguo kumurika thina ucio, aikari maugite matigukira na kwirorera andu anini eyendi guthie na mbere na kuherithia magana ma aikari. Wale watu kwa sababu nimesikia hapa kuna watu hapa wamegelea hapa chini. Na hapo ndio hamtaki watu waongee kuhusu. Hapa kuna watu wamegelea kaburi. Tunawapea leo watoke, kama anatoka yule mtu atakufa kesho tunampeleka hapo. Kisema tunataka mali yetu tunachukua. Hakuna kwenda akikumembeleza. Sisi tumesema hii kaburi ni yetu na nataka kurudia. Hii kaburi sio ya county government. Katika kaburi kanyu. You are only custodian. Nyinyi mmepewa kazi ya kusimamia. Kaburi ni yetu sisi public. Mucemanio ucio ukire hamwe afitha kuma ruhonge rwa wathani wa matura na athirikari ya Kiambu aria moritie muingi gwitikira kihoto guthingatwo hatari kurehe ngaheha. Amenyakuwa hii shamba ya kaburi kama si kesho ni saa hii. Mtuambie saa hii ama mtuambie kesho before 8 am. Venye tutaenda kufanya. Sisi kama community tutaamka asubuhi na mapema na tufunge barabara na hakuna mahali utatupeleka. Kanjo ni uyi wega ati mugunda ucio ni kaburi ga guku gwitu Magina ni uyi uguo wega. No ni kuri andu njuhiga macokire makinyita makienderia andu na makiugaya ciea. Ni undu ucio mugunda ucio niguo wagirirwo gucoka nigetha ithuĩ andu a Magina tuone kundu gwa guthikana. Ta riu mami witu athikitwo haha, riu nie na ningi kwenda igirirwo iguru wake. Mwena-ini wake murugamiriri wa muthubari wa Rari Geoffrey Muya ni ahithuritie ati surveyors ao mari mihango-ini ya guthurima mugunda ucio niguo aria mahahamite mahamurithio. Mena utuku umwe gucokia mugunda wa muingi na twi haha ni undu wa kaburi tondu kaburi gaka gaitu ni kaihuru. Mundu angikua rucio tutige na kwa kumuthika na nikio tukite handu ha koguo mundu wothe uyi na njui meha mucemanini uyu mundu wothe uyi ni yite mugunda wa kaburi wa andu a Magina acokio tuku tondu population ni ingihite muno na aria meguku ni boroti ni mari na matiri handu mangithika endu ao. Ni turahoya thirikari nene na thirikari cia matura ni county government o undu mwe no nyitaniru wa matura nigetha metikire guka twikire beacon. Kaburi ka Magina ni kaihuru no kuratuika kwina andu maencroachite na nikio turetire county government nigetha moke marehe surveyor county surveyor nigetha okekire beacons kuria kaburi gaitu kaigana na ninje muhoro ucio ni ukarutika rucio. Ithuĩ tweho kugitira indo cia muingi na nikio tukite ndoiga timu yakwa nigako ha rucio surveyor na plana na PHO nigetha matigire mugunda wothe wa muingi woetwo ni wacokio. Maya mokite uriri migunda mingi ya muingi Kiambu ikoretwo ikimererio matane ya hahami ngegũithiraniria maria marahanika kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Njau ya Kinuthia.